ไม่ควรจะฟังอะไรตัวชี้จังนะวันนั้นเดี๋ยวไม่ผัวนี่น่ากุ้งไม่ได้มาดูฟุสเลยอะไร Human rights activist ten Modi azil turin Biden an phut Washington US human rights activist te chuan US President Joe Biden chu anramacha mek Prime Minister Narendra Modi zil hau tura andu thuan soi activist te chuan India mishing zalen na palzu ta ni le mimal dikna le chanvo din mun atlak niam na sajja chu ram shwai tu te pani inkara soi maya fel the ani lo anti International Religious Freedom IRF Secretariat President le Wilson Center Global Fellow ni bok Nadine Mayenza chuan nilai ni khan chanchin hnahthlakte tu te komin thil thleng kan sia te kan haider theilawa kan ensan thei heklo US po hian haider turani lo ati activist le zirlai tam takin Modi chu human rights chungchanga US Congress ma in soifia tora phu turin Biden hi angen bok critics te chuan Modi a sarkar na hnuaia hian press meet zalen na ataniama sakhuzui tu tlem jok te chunga hleilen na atama democracy hnuai chhia na inthiarna chi sang apung na saleti an soi United Nations UN Human Rights in tibik neya inthiarna diktak tia lo soi kumsang ni som pakwa Citizenship Act an pomta ka Muslim an thiar dante mimalin engrin na po apom theina constitution in apechunga anti-conversion dan an siam thute Muslim tamna Kashmir ham thatna lak sak ani thute an soi chuak bokani US Congress Muslim Meitei member chun pani Ilhan Omar le Rashida Tlaib te chuan US Congress Modi an tho soi huna boycott an tum tho an lo soi ve to Modi sarkar chu Muslim telaka thorum tho thin ni in an pu US Senator Bernie Sanders po in Modi an Hindu Ramdin atum lutuk wang hian India asa khozui tu nei tlem jok te an che pani ati ve bok IPI in press meet zalen na soipui turin do International Press Institution IPI po in Prime Minister Narendra Modi sarkar hnuaia critical journalist laka diklo taka dan man alwarti soin US President Joe Biden chu press meet zalen na chungchang soipui tura andu thuan soi ve bok IPI chuan India a press zalen na tlaniam zel chuti to patrol thule Biden a point an ram mai ba ka ram dang din mun thleng puwa angai poimo atrol thu an soi kumsang ni sompalia Modi a sarkar alaudin atangin World Press Freedom Index a India hi za somni na atangin kumina za somrukna atlathatoa azonin kumnga chung chu internet shutdown thentam na ber ram aloni to bokani Modi a sarkar nu hian thu the dar tu te chui zui le man apung na sale a thamasa khan IPI hian Modi hena open letter thonin India mi ten an fundamental rights an man theinan press le mimal angpoa andu an soi theina dan chu von him saktur le chumi konga malak na chakjok nei tura an phut thu an soi ui sazuar te an tong chuak zalen aizol ui sazuar association chuan thu chwa siamin anei zon na kal zonga malak tumna omchu andu loti antar lang thu chwa an siama antar lan danin ui sazuar te hian Mizoram sarkar phalna nei thlap dananga injiak lut anni anga uila lut thin anni ti antar lang anui lak lu te chu check gate le veti doctor te endik ma saktir vek anni thute chhiapo choi thlap thin anni thute antar lang Prevention of Cruelty Animal Act 1960 dan kallavin anui lak lu te chu ashe omlo the ang bera phur anni chin thute ba ka a phur na motor po abi ka siam ngat manani thute tar langin hengte wang hian ui sazuar te dan kalle ran chunga ngil nei lo ang hiala lantir ni cheni thil diklawani thu an tar lang mizo te chu ui sa ein ham kan ni thu tar lang bokin China Vietnam Korea Japan le ramdang tam takin uisa an ngai lut thute chumi wanga khovelin amu niam pha lo thute an tar lang bok bongpo tun na ya adar ka thial pek du na oma masi democracy ram kan ni angin state thu nei tu te thu ni ro se ti ani a chu wangin kanei zon na kal zonga aman manin minon sela
uisa zuarte miron dem vak thin hina kan ti ni ti in an thu chua chuan an tar lang sangau khwa an lom lo sangau join NGO te chuan ni somni pakhat tharu kumsang ni somni pathum zan khan meeting nein an khwa le a che velin thakhat chunga power supply an nei mu man lo chungchanga hnahthial power subdivision SDO bilal chanhima thu soidana an lom lo thu an tar lang sangau join NGO chuan thu chwa siamin 33 11 kV substation hnahthiala transformer lian 1.6 MVA achhiata wangin athak na tur 2.5 MVA tharmang turin bunfel ni to ma se praising hun adu rei de wangin transformer 2.5 MVA umsa pakhat chau mangin fidar sang in en chok thei angin kalpui mek ani thu power department lamin chiang taka an soilan reng thu an tar lang power supply mu man lo wangin mi puiten eizon na kong sanga har satna an to mek lain ni som pasari tharu kumsang ni somni pathum zana cable TV pakhatin chanchin thara SDO bilal chanhiman sangaule ache vel khosom pani darzo south vanlai phai lungpui tlang konpui mualian pui sangau pangkhwa thaltlang cheural rolbuk lungtian le wartek ten karthum vel power supply kan mu man lo na social media lama anau chwa na te chu thudik tok lo tia asoi thu tar langin sangau join NGO chuan pui kan ti le a hetiang hi thlingnon to lo se ti kan du tak zet anti sangau join NGO chuan bilal chan himan lot sem chwa dan hnahthial control room a fel fai takin mu the nia ati te po mu thei phalati angein ni somni pani tharu kumsang ni somni pathum khan khotlang roi tu ten amuna nge anzu en felveka power supply kan mu man lo zia po fin fia ani bok electric current hi mitin te mamo ani na mi puite pon thale zung tam tak sengin department te kan lo tho pui photo thin ti tar langin sangau join NGO chuan kan tho ho na boruak ti chezong thil hi thlengnon to lo se ti kan du le a mi puite chuan a tul dana zirin kan the angin department lamte tho pui zel hi kanin huam renge anti indigenous tribal leaders forum mi puite he nangen na tunaya kanram le namdam na turin themthiam tak le taima takin ral thuam thatak tak kan siam chhuaka theitop chhuwa tu te kan chuangin kan fakhle ni chutiang ani lain heng kan thil siam chhuwa te hi social media platform sanga anlo langta hi apui zia sha ta tha mi tu pon kan thil nei te hi YouTube Facebook Twitter Instagram le WhatsApp lo upload post ti chuan arang the ang bera delete turin kanin ngen ani heng thil te wang hian namta na tom ngai chuak tu te hi nakina miswalanga man an tok theya ti chuan kan thil siam sa te hi lak sak vek kan ni thei bokani har satna kan to lai hian kan thorim na te hi athon lo nan ifim khur thewang u social media kan lo ka chwa ho delete ngal tur le tuna tanga ti to lo turin mitin kanin ngen ani tu po ti lui kan lo omani chuan amo chunang ma nin in phurang sasi nuaya chengnoi sing ni pek beldon the Zozam Times sarkar lai puya finance ministry in sasi part 1 sangni somni pathuma tanga sangni somni pali nuaya Mizoram sarkar chu chengnoi sing ni apek beldon ti union finance secretary in Mizoram minister Robert Romoya ashil sarkar thu chhoina tarlan danin New Delhi cha mek purobat romoe roite chuan nilai ni tai khan union finance secretary Dr TV Somana thana chu apisa akoma union finance secretary chuan Mizoram chief minister Zoram Thangan union finance minister Nirmala Sitharaman hena arutangin sasi part 1 2023 to 2024 atangin chengnoi sing ni chu Mizoram apek bel tur thu hi ashila puroba ta chuan sasi sum chu release rang turin angenani heanin komna hian puroba ta chuan Manipur buaiwanga sahimna zonga Mizoram ral tlante din munle anmamo te asoya ral tlante enkol na tur sum chu home ministry a dilin anho tu te po alo dor to thu te chomdol na tur sum chu scheme shanpa anei lo wangin finance ministry in ngai na thiama home ministry a pivot turin finance secretary hi angen Dr TV Somana thana point home ministry in anrod nang chu pekwat antum thua soya minister purobat romoe chuan union home secretary Ajay Bala po telephone a bengalin finance secretary te thu cha chu ashil ngal DC and MA minister ni bok puroba ta hian ni lai ni tlai ve khan
Minority Affairs Ministry how tu te komin Mizoram chu PMJVK scheme kalpui chaber ni asia thule amuna na tho sang sang te endik turin asoma sumpek chwa tur omangang te pichwak wat turin angena ni puruba tele atroyom tu MLA pahni Dr K pa chhungale Engineer H Lazirliana te chuan Union Arts Science Minister Kiren Rijiju po komin Manipur buai chungchang hi an soipuya Central Sarkar in Mizoram ral tan te tanpuina ape mai lo chu poi anti thote shilin Manipur buai na chungchanga Prime Minister chu inrol vatura andu thote anchila notice tana Union Minister ani ang takin athe na zona tanla turin angen bok kwakta bompuak wangin mi pathum liam ni somni pakhat tharu kumsang ni somni pathum taidar sari velkhan kwakta Municipal Town Council Bisnupura bompuaka nunna chan omloin mi pathum an liam he thil thengi meitei hauti nge niarin ani IED bom hi bolero fit ani a kalwat bulmai kwakta le phungchaw awang leikai tidim rota theng ani he bompua ka wangya no pang pakhatin amita hliam na tak atwara moirang CHC panpui ngal ani hliam tor dang pani te po moirang community health care admit ngal anni bok chanchin kan don danin bomti po ani hian phungga chaw ikhai le kwakta ale bridge anti chia a army le state force reinforcement te saiton torbung area le phungchakaw ikhai in kalpo thelo turasiamani alamdan hi kantidik chalo ni chuan min lo hrithiam donia amai ro chu he thil thleng hi keini tlang mi te thil ti ani ti in min pu leta imfala chanchin bumi te chuan Manipur tribal ho thil ti ani anti a tunami angchia hian voi tam tak kan ti lawa min lo pu to bok ani Kuhva phur truck pani akang tukin ni somni pathum tharu kumsang ni somni pathum dar ni vel khan reng dil le kortha inkara Kuhvara phur truck pani chwa kanga an Kuhvara phur kang ralin truck po akang chhinhe hleni bengwarna thudon danin truck pani hi Assam registration veve anni a akhal tu te chu an tlan bo ngal he thil thleng chungchang a hian helai bial tu kortha police station chuan FIR an ladong lawa FIR an dong lo chungin thil khendan amuna kalin anjir chiang mek thung Kuhva ching tu then khat beng war nei na biak te chuan he thil thleng hi an hria chian lo thu an soi